characters audio mobile set na so why you say aba Michael Frane Martha Joyce Arthur eja ko so aba John Kasa Lilwin ko betimi aba set ma TV BCS wa friend na wa ma anytime be person we halo do o se benda Dr. Like asema no like he say movie no yen support ni yen ko ne bohwe o de abesi say yen na like ase e ma no like ye ne nia so aye saa na wo say ye adwuma na ye adwuma na yi na ade amagan bia na Mcbrown crab set aba betwe e wo musa na e ba musa me obi enu ha de papa ba ne fia wo mpe na wo twese na nyame ayado na otime nya impress so ma ntu beka so mpe na do ye ba ifo. Great people say oh Canada, oh USA, and also oh UK, na say oh share me sabre ya. So episode send this scam e the bag Ghana me come for lemfi e the amount. Lemfi say me can tell say first time and I use lemfi e the money transfer or the $30 essence so account or when they quit the best rate on the money transfer market. Charges be any transaction be obe e free. Channel so say lemfi baby say promo code I be use e Poleeno Poleeno and your promo code. The cranny will be the Lemfi at transfer scam at your bank account so and as a mobile money wallet. So Lemfi Abba Amamino Mienum. Well, yeah, we should be a happy Easter. If it's Easter and still I womb in any say when you was say and now you say you are still on Red Kingdom set so Jumana shall say Yaba things say a good 2 weeks so. They be try say Yabeba. Never heard the Koso ha. Enra ye by na wayosi bobo or set ebe juma ekoe. Ene eja ko so aba set juma. It tells you say Red Kingdom movie no characters eba mu pa and we stories say how story ni si ko na I think say movie no very powerful very powerful because ani eba hu say hu ponko on set horse on set eja ko ride horse. I was the pictures na around Inti ebia when you be ashe matese ebia ochina ebetimi a ende producer wa ha say ochina o mbetwa wi ochina ana say still na there are more days and there are more stars and as characters on besan abaset ne so bia but before say ebedi nkomo no Lemfi say me kan chaw say o America o Canada na o UK na person send sika e de bagana Lemfi say o homa use Lemfi na fast money transaction na transfer bia person e de bagana bia no Lemfi say first time na $100 and I was send there or the $30 account home. Free until she and after I'm gonna quote the best rate on the money transfer market. So we'll send there Lemfi bubu say code. Now code now be using Poleeno Poleeno. Na say what send it at the aba. Fast how be any use Lemfi. Never send you secret nyina efa ebra Ghana. My uncle na did the most wanted producer. Enko Twetwe Enkomo, the producer of Akakalito, the Try God TV CEO. Just say Obo Adwuma Nkasa. Yedi kan di nkomo kakra but na de ebedi nkomo kakra about Red Kingdom. The most wanted, the CEO of Nafako fish farm, catfish papa. Now as a try. Papa J. Bitimi how o ha mi am so ba be ha nti okay we am go there o nyame adom me say what bread kakra eni o ye ne dey bread e kenifa brabo yeah but adwuma we twa so na Red Kingdom we twa so entwe ma so sa de entwe ma so but say adwuma ne more den kakra we more den adwuma we nyina we more den ase me hwe we na mtum say we more den because me hwe adwuma we ne bebre na more na the people around you what you say omo to nsa to omo so na omo ba but we no what tene nsa atra akwache kakra afanko for free other sectors but I think say near all canon we no emu ayeden kakra na esika sem na say den so ni nyina aka say adwuma de wo che nyina na wo ka ekoso okay nti eden ya ni nyina aka ho bi wow botomore are yes are but your producers one of who scan once omo ye adwuma e we kro omo nti ba any ni sika de area ya na yete area na the hit ni baba but we ye ni ye nso so a eko a esan etwe ne amaba oh yeah we ye ni ye dia senti na ye try best no this particular project ankasa I hope say when you have break as a person move to another level though why you nyum bebe but we no we how we set design Niama udi ewremu
characters are audio ever set na how say this time no what me won sempa wadwuma we ho say ohwe no ma 1957 ye papa Dr. Kwame Nkrumah ye ya okay enye bi na 2024 ye papa Nana Akufo-Addo difference so okay ti sa na adwuma bi ete wow we share characters are audio mobile set na so wayo siaba wayo siaba kakalito no nka ho yeah yes but me hu Michael Frane Martha Joyce Arthur and then Ejako so aba one can't me that Ejako set so until say enura say that be na friends papa ji and Ejako bebo one thing one kilo bia I don't know the tete oh yes I'm little but on say bibia wo ya nkaka me mpade asa wo ya na ededa wano na wo on say nkaka nkaka ne de bibia ebia me ka cho so obeba na ebia da ne du na wa ma obeka say ebia o chinchira twan kora wanka no kora nkyere me edipa so de adaje ni ho edipa tutu kwan de bia nti ebia edru ne time so obetwai na bibi abebom na say enka watu kwan a na mdi nkanka cho no wa ma abeka say nti wo say ye hu say oba ansa yetimi aka say obeba Ejako aba no obi be san ba bio because Ejako aba de o mesese dum so ho na Mcbrown mo ho belasamo mo nya wo akiri ada squad so go obi be san ba bio na mpo so be kan na e be ba be hu oh ti ho ye mu se bia say ja exclusive ye wo haye nyina ye hwe ti na me ka say ewia so no ho a nyabotre na hwe ho so yi na nyame ma onyini nche na no ho pedi akire ba nyina no wo de wani ahu bi ba say so ubiwi say wo chena say uwi ana anantisa senkofo na ekeka ahun say ebi ma we che wo set ne so ntino ahun say ebi ma fefe wo mo yire no mam nti o mto a ye bewie ebi mu kum ya che ha onya kwan nkum nti abasa na manfo pekwan akọ na me so ma chekere wo mo say adwuma ya ye die otwu mu koso ba hunkum ye de honkonkro na ye adwuma na nti kumpa de nti o mo mpeso mkukum ne pentam akọ but that time ka say ye wi a obi antim ka say ye wi okay and so o frɛ die obetimi afrɛ bia kojon kasa Lilwin ko betimi aba set was oba weba sa say do time ne was oba ba bia famasum kakra ma tv bi say wa frɛ no na wa ma oh do cancer bia nya no kre minim ba bia o tell sources free but no kre bia oh de me de say so sources ne ya na muslim canada so muslim ka muslim canada so ma say so wa frɛ no e ma o say o show e o baby nti no me kre no de enye sa na tie na ka say ba bia o te free no enye sa na tie na ka say e wo say oba obeba na say senko ba enso so a e ma say ofanso twene de awie ofa like we na oh twa on dey we twa since nti ko ba yanka bia nka ono so be twa different scenes kwa oh say adwuma ye no on say story na wo ba bia ne how we sitie okay aha nti ya hyehyɛ nti de wo so twa ha ne duru ha na oba betwa nti se papa J na ye hyehyɛ no wo na wo so twa ha e duru time na ne ya ma hu say wo time na duru nti wo betwa nti ne ye mfa hu say we atwa ne de awie na say we antwa ne de awie ne ye mfa hu but o friend all right o friend na me say e wo say oba obeba say adwuma ne ye movie na me ye say o bia and movie na me ye no ye the artist na ye okay and ye obia producer bia wo Ghana bia say otwa movie nso a obenya artist powerful de na ye adwuma so what you say and ye ka artist powerful nso a o ka ho bi nti say e wo say oba bebo adwuma na obeba o be friend no ana say wa friend no duru na wo so oba me friend Papa J was what that e do na so oba me friend no but me information me ka say information me nya na say wa friend no we ye menua wa friend no but wa nya ho ana me say ho na person ka o me e wo say enipa oba be ye adwuma na okay e dia obeba say ye adwuma no oye na wo hia no oh na adwuma ho na ye na adwuma anti say ye man say wo produce movie na commando say wo free America ba so betwa bia ma wa enti oni si kura onya ba bi mfa ne che obekọ do oye script ni say me pa cho commando abanti no enti eno de ye I say adwuma na ye no ne yie na ye pe ene ne nkoso na ye pe enti ade a ye be ye ma adwuma na ye yie no eno na sisi ye hwehwe wo enti say wo so obetwa bi ma ne boa Ghana fo ni beje ho obi ni beje ho dia why not
Okay. But is it no like movie no man kape? Oh, why not? Commando di. Yeah, o ma me pɛ ade na me pɛ. Na o friend na dey na wama. An say adwuma no, enye me na me direct, me producer, enye me na me direct. Okay. Nti ya was some normal bi won so a me free me director o. Wo me ntimi mfa me pɛ nka say director, ene makofo we aba, fa nitwa, director makofo we aba, fa nitwa. Okay. So what you say? Nti me director no kyerɛ me say bia producer me pese we yesie mame a nti we no kra wo director na obisa some power some power ka say oh yen frɛ killer no me me na me ka say adwuma na director na ye ho adwuma okay nti me ntimi fa pese me producer nti bia na me ye but the director na be boa na be ma adwuma na akosoro no ene na me me yama no nti say director ka say bia producer say ya na me so ma di so let's say o ma director ne frɛ no director me frɛ obia na director ne frɛ some power ne frɛ Lilwin no me nim the enti our interest wo sa kwana mu ho no ngofo keka we tre say na te say o friend no so ma but e bi so na ntisa but e bi o friend no but the time ne ma bi ya na santa asem bi wo ho a wo ka na say bia enipa te ya na enwo say ye se wo friend wa ma enye sanity de what na me just enye no kre sa me me call log so hwade o phone call log because I hear from na house me call some my nyina de e bia ma fa kira fra wo ge bi kura na ko nwa sanye fe na me call some my nyina de na me call some ye na day no say me ye call enra because call some receiving a day any de me ye no call me ye no enra no ene won say hu e wo me phone but me nya cost pa okay we dey was we dey nya be 500 calls da 500 enti hunu say me nya cost because o ma ye to na ma fa number no media so frɛ edoso o ma mpese me nya cost pa okay Red Kingdom adwuma we yankasa I say a demand for public appeal I say amount for pese omu pu ba behwe ade no ba won so nka ho hwe kwa ba fa so a nkofo benya bia hwe no oh I say adwuma de ye den ya hwe nipa behwe nti na ye because obi na obetwa sini so de kwhye ne dem ana de kwoto ne pass nipa e wa bontene ne ye fans aye som wo mo ene o mo pe movie o mo dokuma wood o mo pe movie adwuma wo Ghana o mo pe movies na hwe ena ye yama wo mo enti ye ne wo ma na ye yama wo mo okay se ka ye nko akakra dia se ye nyemfa wo ma na ye yama wo mo enti e den ye beba nso ama ma hwe beba ne kwan be so oh ye be premier wow ye be premier ene de wa ka to so premier ye be premier na ye bi e be ko DSTV okay nti omo mo hwe movies so DSTV ni betimi ahwe bi isa be premier yesa edbema some TV stations so e wo Ghana ama mo nso ayi nti ebe kokko ba bebre se de be ya bebi opposition obi abenya bia ide Netflix nyina open ye nyina yegu so nkakra ye nyane sai pe but nyame ne hene wa faja kodi na ye adwuma da this is my first time first time then am I wadwin say this time I'll go for me dey jako be share Red Kingdom a new project to him so dem kan say enipa bia wo ye adwuma ye yekoyenim ye nyema yechi nti adwuma wo ye ko onim no na enoma sesa na ye wo movie bia betwa bia no ye wo ro bi o haye den ye wo se nipa somasi na eye nti wo hwe na se fiti nipa somasi na se emre wom ni adagye wom a wona ne kasa na wabeyama wo frɛ na wamopuniti oh there be say papa yo no adwuma a wo ye no nti opportunity sese adagye wo honko ade a because utimi frɛ adwuma na obi adwuma na bia akosi time bia why busy ontimi me asemre wo honko ade a to no frɛ no wanka sɛ emre minya ho mekwa yewe wanka bibia no so o ma time sɛ da no anso bi sam sɛ da be na ibi hia no sɛ omra metwa ne dia to on the wanye Lilwin de ne bi sɛ o show Lilwin nye hwe na wo pen Lilwin wa and wankasa no wo sɛ Lilwin wo ye ho adwuma e bi kra o sɛ man clear man ka mama mfo o ma ka sɛ o frɛ no e bi on be so be ba enti na bia sa no anytime bia person wo handle kra so wo hano dodo say ko de o se benda Dr. Like asema no yeah won say like say yenko ni movie no yen support ni yenko ne bohwe enti o de abesi say yen na like ase ma no
the like here no na ni aso ho video no ama killer say na ni aso pa very good ye na yes saa na wose ye no because adwuma na ye no ye padwuma na yie na ade ama Ghana ti ye padwuma na yie ade ama Ghana de a wo nua ye adwuma wose support no okay so what you say aha say de be ye adwuma no be because ye adwuma ye nua ye say adwuma no timi kɔ akire ekɔ wiase nyina na ye te a ye be ka say Ghana movie industry na aye ye ne ye Ghana ne be ka say bia Lilwin na ye but omo wo abrochire omo wo wachire other countries a omo nim on be ka say Ghana for movie bi aba na Ghana for movie bi aba na say Ghana movie industry movie bi aba say me so me ka Ghana movie industry nti e ba sa me so me nya nimonyam ne bi enti say ye boa na say adwuma ne timi kɔ soro a na ye nyina nimonyam ne bi ai akai the next time so hye ba bi na ye movie bi kura na obi be ka say Ghana for the movie afi say de ye timi tan ka say oh ekuro do movie say afi anya se ba akofo no we ye na support no kwai na ma ekoba sa because ene manage power crew from oh yeah and mamusa offer me busa ne say offer say ni kwada nke different me wie kura me kono no papa je no ma me fa kwanya we so enka we no promote a country called Ghana movie nti ni nyina beboa say ne nso ye Red Kingdom say nyina ye kabom na wa metwa bi kura na so gina baabi na all support here I think say industry no ebetimi afane ntoma pefra be kosoro yeah is it Jaco still I was set na me buy my baby who say eja teponko so ba o ene ma who say what teponko so a picture na kwa ya nyama na picture na ehia ye okwam am say you na try we kunipa ponko so the story no like it is yankasa I say story na ye twa no tete ade saa time na ka ni ho enoma bi ho na ni ho enti ono no ponko na o use the ye ni movement and say ekuro bi akọ na say ekuro ahwe akọ ba bia obetima akọ ekuro bi ase ne wo papa ba ko wo no so bike na the bike no wasisi ne kama de no ma bobọ ho very good enti ajakwa yi saa no ayi na akọye wo movie no mu and say oba with ne ponko okọ with ne ponko sanity and na ho keka on set o hwe the house ye adwuma na ho ni say eja ayi ne yem so ye adwuma na ma bro so say wayi ne yem kra okay oye adwuma pa hard one ni impact ja I think say oba ya adwuma na ba be di even say YouTube so and more na post the nyama no oba back no oba say ni impact no asan be say sanema say na first ne jako no say how say adwuma na ye ne de bia meka say ba akofo wuntimi ye ba akofo ntimi ye adwuma eye dan ya ye nya ekeka bom no enti ono so de no abeka ho amadwuma no so edan adru baabi nti saa na tie Red Kingdom producer Chinchine Twan na Falco Films is here na Falco Film Village and ya ba did nkomo ya wa ha de bia ya wa ha but ye say ende ochina but ono kasa de o say there be nti hope say bia ochina e bia na Mcbrown crab set aba betwe e wo musa na wa odwene wo sa eba musa mepe ukwa de ze kwa wa ye zo nka anam eba musa mepe obi enu ha de papa eba ne fia wo mpe de papa de na wo twese na nyame ayadom na otima nya impress wo ma nti wo beka so mpe na de ye bayifo but chance still am ye adwuma mo ye adwuma but attention emma adwuma no so bebre so far as I can say first no say ne even say movie no amanfo patronize movie no e bia aban bi ko aba so a eni on the movie industry no I say mo ye adwuma pa so sa attention no mo nya bi bia wo na ohuni sa wo na ohuni sa attention dey still ewo ho ana say adwuma na say wo ye adwuma eye dan a baabi a wo be ye duro no e na obi ba ono so beto so I say wo ya bofra na otifie na wo bo ho modern wo padwuma wo ye eno na wo panyini bi wo ho na sika kakra no a o de sponsor say fa ye adwuma na wo tifie na wo sori a wada wo nya hwe na pese ye di kukuru sika kese ya ma wanso akoye adwuma de a enye yie enti ye na ye pem wo ya na say wo say ye nso ye die beti onipa no hu say die betimi aye ni enti na ye gusu na ye ye wo say nipa no say die obetimi aye ni ti sometimes kra o ma kuku sku no ko padwuma bi say experience na wo how many years experience no ade aye die enti na nka oduru anka ye mfa no
is a certain bibia bam say e ka be Red Kingdom for script in the ebia Creative Arts Ministry where the to ho no mo hwe budget say na ohia ebia ohia sika say na nke dia ma na nke da be adwuma na nka mo pensa de ho na empe en na be boy na say ne nka dedew dedew sika no kra da ho kra na yeso de sika no fa kwa ye wie na o market wi afa sika no bra back kra na I think say okay because so wo ye adwuma na wo nya sa akonya ne dia be boa ma adwuma na atimi ayedai akoso but on say sika no wo twi free wa ho a wo ye movie na wo twi sika no free wa ho anya easy o papa je anya easy adidie kra de bia no anya easy na de hwese wa wo tifi na ne wo ne wo yire no ma bia mo ye be 4 kra no mo didi anopa wi anwumre kra de hwese te say anya easy hwe nipa e wo set so nipa bako be de one year aduane anpakura bia be nipa be 40 going the way to me enye to say obi say Jacko legend say Jacko now about say so betimi anje obe say sa de ne menene intimacy modu kakra and the menene intimacy modu kakra and I'm saying the menene intimacy odi how many days was set no so owie ni sia we nti se bia ye hwe mi wie na wa wie na wo chena no be wie na de chi no be wie da be wie a wie. The last time videos bi ana enam TikTok ni other platform no so concerning Kwame Boga so bibi ko so hanuma na manfo ka say yeso aba say so aba be bodam and was hard no me say o mama me what really happened saying den ade ba de ne answer Kwame Boga a comedian okay nti onu ankasa o ha no yi asresem nti asresem bia no yi ya ne nkofo video yes wa boda but so buy o ye adwuma hwe nti agro na wodi o ye adwuma asi say mo pese mo promote sin nti da masada ma answer Kwame Boga yi nipa bia baby obekọ bi opeso create scene ho so wa hwe ne life o was had and there ponko yi ba yi we fro ponko no watena so na twa picture na we afro no watena na twa picture na we ayesei ono nkwa akofo tena so esi fom o se ne nsem abu Kwame Boga the ono no issue na different the ono no the one because that issue na say police 40 nyina no mo say obi was there na boda ma say na police say nyama but it's and say papa kuma so boda mo say nko betima aka je so enya strategy but me na me ni ho e course na me ni ho later na me be to ye me ba ye kra no de aba me so twan fam course so o twan nti wo fam nko wo na me ni da so there for on some free oko Kwame Boga all right it's part of the game and yeah serious bia se movie on target ebia platforms ni bi ebia what dey DSTV and other but say Netflix watch a movie nka no mo invite say chale movie ya hwe fabre ya so question you can so bisa o say bisa da we do bisa ubisa na bisa on target ho and ubisa no bisa na makasai say makatom say da bi basa na sa to mama na makatom say da bi me mfama na sa to mama no baba je na je say e basa on can plans so say o see DSTV na but ebi o ma hwe na bia ja tini ye fe na ya o ha call number tom Fabra Mr. Chenchene trying your movie Red Kingdom, it's a very nice movie. We want the movie. A boy be so akode. Oh, answer. Yes, a boy Yes, atom. The tell say answer Brunya Druna when yeska amo ira ko hwana. Oh, ho na bia wase abesra no bo kura kokko. Okay, atom. Answer as I feel as won but as so dana you kwa. It was a chia kokko ni ti. You ni show. Wow. And yeah, obi a peniyem. Ni nyina so kan na ye bre because ehwo ye ba bia obi a oye movie production bia pese e dan ni movie timi eduro ho and e dan ato logo stick ene ya kasa unti sa kasa atlo zege logo ene ya kasa eduro ha me che is uwe movie e ka wa bo e odwuma nyina china uwe na sa sika na odi shame no one say nya normal ebe medwuma say no on san ko ho twitwa de ya mo ye Messiah so ba wu na nche so jawo na nso fa wa na nche so no so bi adwuma de say ye na businessman for mo kro ma woni madwuma mo ye boka man for the billions of cedis ye adwuma boka
And so still almost say so we adwuma baka na ka so wagya ade ne wo gya ade ne je wo mpese still na no wonim de enhyira be free maba aha na nnwuma ayeye ene nnoma ye nye ni nyina na ebe nya mfa so aha adwuma bi ha obeye be kire onyansa aha wo ye adwuma baka nso na kire onyansa aha wonya mfa so ya wotirim ya wodenti no feel too big na aha ntan ne dwane akasesam na be rewura mu a be mia kakra nse odu fiat miss transna odwane how I be see they said the date of premiere in the on ho no enche me maso ate enche maso ate NCP we are next month kwana NCP sa e be sheda pedi papa sha ba bia obia wana homegye ma emere wo ma obia se de be ya obia on say ya dwene Ghana for no on say wo ya de ontimi nkwae no kukukukuku na obi wo ha mean so obehwa de na wa anya kwanya nkohwe bi se wo se yenya botre na ye hwehwe no me ne hu da eye da ebeboa na we be as usuro premiering usuro premiering ne hwehwena we yem hwehwe so be premiere movie ana anya semisuro but don say ya na adwuma ayeye ye wo adwuma bia ne ba bia so fa ne ye wo me no ye fa se adwuma no meye na mesi me bo se adwuma na meye no ebia me ya de akọ ha wo se ho na me de kọ so ati ase aha enti nye semisuro adwuma de ne no kan adwuma ho ntu usuro sese me usa say Ghana for pe money age say ye premiere movie ni enkokohwe no oh yeah so omoni age ho pa utwa sini papa de omani beje ho utwa sini papa de omani beje that is the word utwa sini papa de no kohwe na nko yeso de sa nko ya next time di si obi ma now from say and then so the for aba no maka to say omko ba bi omnyamba na say adwuma wo vim wo mu say wo premiere wo be say ho enchene enkamfo no ho so me na my adwuma na me ntimi ka se adwuma anya papa but the wo fie na wo ba behwe no ona ebetimi ajeje okay because obi ayere ho ye ne fe obi aje ne yere ho obi anu aba obi anu ba ho fe but the wo ba no ka se o yere die okay all right Red Kingdom a movie it's a must watch enyama de bet me catch you say so what ho asem ba bia tutumika na ko ticket na ko hwe bi ye be premiere in the abaso because ye ntimi nya adwuma no e wa ha na ye nsamfa nko to YouTube nko a ye be premiere and say dey ko DSTV and other platforms and we know say this particular project you know e be ko akire na ko ye be ko hwe cameras a u use kra na dey hon camera so nya so nye better oh bro bread you so bre yeah open ye pan dey so bre na one acting na fe dey what's that we so abeka won ka acting na ye frɛ wa na ko charge na waje na wo sa ga the producer ni nyina aka dwuma no ho me nipa bia me adwuma me tre mahye aha sa na mete sa na nyambo me ase me pesade no aha sa na me mete aha ntia ye the pipe touch say bibia ebe kama because we say won adwuma kwam tin fere pressure say the adwuma de wo ye bibet ye kese no ba ko ne what I say you say we dey off the hook say na waje maje nti we say adwuma ye media maja show nsa media maja show nsa bibia hu promo bibia maja show nsa obia fra me na me PRO kasa wo ho boss mpacho mate asali tu sa PR me na me PR job no about Red Kingdom at boss ho kasa bia ye mea at boss maje sa adwuma no boss mpacho me in charge o me nya ohwe boss mpacho me do no. Thank you for speaking with Poleeno Multimedia. Nyamisha pa. Thank you for the West So Sweet. Many chinchina try and ebedi enkomo here on Red Kingdom Nafako Film Village. Wa bre me ankasa so ma bre because ye ko crow from homecoming luncheon and ye fa so e de eba. E jako gu so was set up or ye adwuma and it's a must watch. Try na sini we de eba be sesa bibia ebe magana movie no asan so akone nim bio. Obi o esini bia ye support a country called Ghana. Ye support 27th April 1957 Accra National Theatre premiere no Esan Airbus war 17th country called Ghana and so ye premiere ewa ha and 25th so I think say Accra and so ebeba so watch out say obe support Ghana movie industry ama bibia atimi akona nim edini the fresh boy Papa J password and handle camera direct bibia edin command be sia ya brutal peace.